Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pernyataan Long menyangkut dengan Imran Aceh, jadi kepada rakan-rakan bahawa Panglima KPA wilayah Nagan Raya langsung nak hubungi Long Giyu pegat sabah pernyataan untuk giyu lakemah kepada Malik Mahmud selaku walia Nanggrau wagi tanyo urang Aceh. Jadi ni bak uronyo jawaban Long kepada seluruh jajaran KPA, baik pun panglima KPA di seluruh wilayah yang nak diaturung Bumo Acehnya, baik pun kepada seluruh petinggi-petinggi KPA dan PA di seluruh wilayah yang nak di Bumo Acehnya. Awal Lun perjelaskan bak Imran Aceh bak ile kabir haba mameh bak bangsa Aceh dan rakyat Aceh kapegah kadisahkan bendera bulan 8 oleh Presiden Republik Indonesia resmi berkibar bulan 8 menyogalomna perintah Pak Malik Mahmud. Bakah hai Imran Aceh menang Lun perjelaskan. No tak kelai lom haba awai. Tiba-tiba Imran Aceh langsung ditena Lun urusan kah bek pegang gamdro bek pu KPA dro bek pu PA dro urusan kah ngemalik Mahmud. Tente na diperintah li Malik Mahmud bak di menan yukeun bak kelung. Ya, sehingga teruslah ji bambutlah itu mulih di kenggelung bambutlah di tu menak macam bago bangainya bangai je padahal cici dengan bangai. Imran Aceh panjudi kameng mata saruk lagi urung habe. Nah, pada kesempatan uronyo jadi Panglima KPA wilayah Nagan Raya Azari Tengku Pidi yang Long memuliakan selaku atasan Long, yang kagak angke Long selaku dalam tanggung jawab selaku ketua komando POM KPA wilayah Nagan Raya geperintahkan ba ulung giyu lakemah ilung hanalung lakemah ya, karena arah tujuan Long ke untuk Malik Mahmud. Tetapi karena hana di Pruno jih le Malik Mahmud Imran Aceh nyan nyokeh terjadi hal lagi.